Ready. Pulano, Koktuma Thumna Belakina Hambai, Tini Chini Koktuma Nibishinte, Chini Lukorono Saklaimo, Chung Oro Anilogutomo, Chini Honorable EM, Fisherini, Boromana Rajes TIPRA, Tini Chini TFL, TIPRA Football League, Bono Te Saklaimo, Tabu Chini Buskango, Joto. Junalono thung batai kaisa kaisa team phaikya tabuk chini or khumulung stadium bo thungjaknai tabuk thungjanai bisingo tabuk total chinaro team tongmani borok bobo date thungnai abo kisa chini saklaimung tongnai final lungnai o November o month ni 30 tarigo tabuk bobo team tabuk body itu thungnai abo kisa saklaimung tongnai tabuk chinaro tongnai Unokuti district Unokuti North district North Juni by Dolai district borok thungnai 22 tarigo duita jorabo khumulung stadium bo tai keha tongnai group A Unokuti North district by Dolai district 22 tariko abangke duita thungnai aboni logi Khwai zone Khwai district ni team bangke North district North zone thungnai abake 23 tariko 7ta fungni 7ta o khumulung stadium tabo group B angkai group B o tongnai West district ni West zone by Sipaijola West zone borok thungnai 23 tarik ni duita sarik ni duita bo 2 PM khumulung stadium bo Gumoti South zone by South district ni South zone borok hangke 24 tarik thungnai duita sarik ni duita bo khumulung stadium bo semi final match group A ni champion by group B ni runner hangke 26 tariko 7 AM morning o khumulung thungnai aboni agulo semi final group B champion by group A runners thungnai 26 tarik ni 2 PM sarik ni khumulung stadium bo te third position match singhangke 27 o thungnai duita jorabo khumulung stadium bo final match hingke 30 tarik November o month ni sarik ni duita tampuru khumulung stadium thungjanai hingke tabo je kono details norok mana hingke norok ni officially norok jani ZDU by krungdi ZDU ni bisingtui जों जत details officially pathoknai एबा pathokjak already tabo norok information mane than pang through tino nge je kuno norok doubt tong hangke norok direct norokni ZDU by kok salai di te chini players no जों boro toninai bojaro bono thungnani bagai जों bebak je management tongmani bebak details norok ZDU ni through tui mane thangnai ngai haino hai जों जत players norok kaham gani practice khlailai norok kaham gai thungdi ani bukhaktui जों TTAD se hapangni chini sports and youth affairs department bukhakti jotono ani kha kaham te hamjama kuplo yafar hora chin jota players norok kaham kungai thungai norok apply nani chai to laidi tai okok saino chini o awimo sugno